Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Bellrad News vha tshi khou avhalelwa nga mulalu Muvhango Mathoma vhathetshelesi a ri tshari ndi ṅwaha muswa tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho wana uri zwiliṅwa zwi fanaho na maapuḽa, thebvu na kofi zwi dzhielwa fhasi kha mbekanyamaitele dza vhulimi u mona na ḽifhasi. Vha ri zwiliṅwa izwi ndi zwa ndeme kha mveledziso ya ikonomi na u unḓa vhathu vha dzimiḽioni ḽifhasini. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Sustainability. Vhorasaintsi vha ri vho tumbula uri ḓambatsekwa ḽa Red King u bva ngei kha ḽa Alaska ḽi a konḓelela tshanduko ya kilima. Vho shumisa data ya sambula dza maḓambatsekwa a ḓana fuṱahe mbili o kuvhanganyiwaho vhukati ha ṅwaha wa 1980 na ṅwaha wa 2015. Mawanwa a tsedzuluso o anḓadzwa kha dzhenala ya Evolutionary Applications. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho wana uri zwiliṅwa zwi fanaho na maapuḽa, thebvu na kofi zwi dzhielwa fhasi kha mbekanyamaitele dza vhulimi u mona na ḽifhasi. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri kwaṱa. Bellrad Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela. A vha ḓi vha fhenye nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ni nga 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Phando. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino 071 430 4461.